Hello guys, welcome to my channel Kasih Free Fire Information. Ngangit pilih ya ketua ke title jong kene ke video ba ke Free Fire kala sya ban berkala sya remove ru na ke Play Store ban jeng sya ngala dai ban ai kene video na do keto ke sing sonde ndai kam long play game ngam tip kuno ban ai ke video te menin ru kam long raban play game tak daw te mentang li man ai ke video te shop ngin pe kene video ngakar par pi pin like ba subscribe kene ke channel pada press ru ya bell icon kenang ba anda ke Free Fire kala a jing tip shushu kenang ba pin tip ya ke ai ke Free Fire kala ra te tong ini pe video te guys mentang ngej bon napdang jong pi ki bala tip hi ba ke Free Fire bala ka sya ban kam dai tang ke Free Fire ke ba sya ban handai don sa sunfly teli ki apps ki ba sya ban rangkat bat ke Free Fire plus lang bat ke Free Fire ke kila long san po south li ki apps ki ba sya ban te kini ki list ki ba sya ban menta beauty camera selfie camera hak ba kado ke basan pusau ke Garena Free Fire te menta kadang sa ke Free Fire Max sa Play Store ngidang yo ban download ke Free Fire Max te ngin saya page lada syaban kane lane kana ke Free Fire Max ni haban lakai ke Free Fire Max ladangi nang kwa ban lakai ke Free Fire Max ru don kane ke baong ba tikna show lada ban ke Free Fire Max ru kala ban syaban te ngin saya page jadi lada kadang ne te ngin haban lakai ke Free Fire Max ndai te ngi haban change no ya ke game ngi haban lakai da kuai pat ke game te sa comment ki game ki ba pin sa persang lada ke Free Fire ke syaban te pin lakai ke game ngin ya lakai lang beng da ke vai pat ke game ban ke Free Fire Max kam thara ban syaban tangbang saya page pat ya kata te mentang ini page pat nga ya kidaw jong ke jing syaban jong ke Free Fire ngangit ba bon apdang jong pi la tip hi ya ka daw jong ke jing syaban jong ke Free Fire nomor kedon ke jing ya ka ja apdang ke India bat ke China na kata daw ke India ke sa ban ya ki apps jong ke China nomor utus nam ardar arpau kimla ban load ya ki apps jong ke China na kata daw ki sa ban ha une usnam pat nomor utus nam ki ban ke PUBG ki ban tang shis pa khat pra kum to te dang bon ki apps ki ba yadai bat ke China te menta kila jet biang kini ki sampo satu li rengkat bat ke Free Fire nomor ki ong ba ke Free Fire ru ka dai ka badang yadai bat ke China hi nomor utrai jongka unong shem ya ke Free Fire dai forestly akas nam arjar kendai ban aku tu por ya sok bat ke 111.studio bat haden pat usaya ya interact bat ke Garena kemudian ha Singapura menta udah chairman baru CEO jong ke Garena nomor ini udah ubah na China na kata kada sa ban ya kene ka Free Fire Andrei wat la kata ru na kaliang ka Free Fire kimpat ai ki content ba ka Free Fire kala syaban kimpat announce ini ki player nomor aku cing sya na kaliang ka Garena official kila dai ban ai la da ke syaban ru nomor kumha kapor ba kibanak PUBG ngili iba ka PUBG ka na kaliang ka PUBG kala announce ba ya ke player bahkan sa penmi kumta lada ki ongwan penmi da ka vai paru te handrai nak liang ka Free Fire pat ki dangwan ki event man la kasngi phi hi ba ka 50% off 50% gift
kumto habangi yo offer habasan gift 50% but to pet maru kidang abiang menem step ne menin aktif te ngin say pet pat lada kasaban maknaro ngim laban le ay namar nda kasaban ngim laban yala namar kedai ka country security dan kejing kerja hap dan ki ari te hap hiban sya te minta kesengitan kini video vlog sa share vlog jongki bad anda ngala yo biang yaki news ne kubor naka free fire kan sa syaban ne kumno ngan sa pentip biang syapi te kuplesibun. Thank you for watching. See you next video. Tata, bye bye.